Dobroveče. Prema rezultatima istraživanja o položaju žena u svetu od 177 zemalja, Srbija je na 32. mestu za 2023. godinu. Na ovom mestu Srbija je svrstana zbog nominalno visoke političke participacije žena. Drugi indikatori dalje pokazuju da su žene u Srbiji manje plaćene od muškaraca, da teže napreduju na poslu i da je rodna neravnopravnost najveća u porodici, jer se podrazumeva da žena treba da brine o kući i deci i ono najgore, visoka stopa femicida, jer oko 30 žena svake godine bude ubijeno. Rezultate o položaju žena u svetu je objavio Institut za žene, mir i bezbednost iz Georgetowna, koji navodi i da se današnji svet bori sa raznim problemima, od klimatskih promena do ratova i raseljavanja, i da sve te krize ugrožavaju i status žena. Blagostanje nacija i blagostanje žena idu ruku pod ruku, zaključuje se u izveštaju. I ovde bih ja stala i predstavila naše večerašnje gošće. Dobroveče, da mi kažete da li se slažete sa ovom rečenicom. Sa nama je večeras Milica Gudović, prevoditeljka i aktivistkinja. Sa nama je i Jelena Ružić, jedna Jelena, žensko udruženje Kolubarskog okruga Žuko, i druga Jelena Višnjić iz BFM-a. Za BFM ćemo vas vezati. Pa, kao što rekoh, da li se slažete sa rečenicom? Evo, možda, Milice, najbliže ste da, kako rekoše, blagostanje nacija i blagostanje žena idu ruku pod ruku. Ja ne bih rekla nacija, nego društava, za početak. A to je činjenica koja je već empirijski dokazana kroz različite izveštaje koje su različite institucije od Ujedinjenih nacija pa preko različitih istraživačkih univerziteta i već je dokazala. Tako da položaj žena je zapravo indikator blagostanja u društvu. Što je bolji položaj žena, društvo je bogatije, društvo na bolji način koristi sve svoje potencijale i kapacitete i na taj način se osigurava blagostanje za sve koji žive u tom društvu. Da vas pitam kako u Kolubarskom okrugu onda shodno ovome da blagostanje društava i blagostanje žene idu ruku pod ruku? Da. Ja bih se svakako složila sa tim da to nekako ide ruku pod ruku, ali bih opet dodala da svaka kriza, u stvari nijedna kriza ne pogađa nas podjednako. Krize uglavnom mnogo jače pogađaju žene, jer nekako u ovakvom sistemu društva koji je postavljen, kada dođu krize, mi se nekako prvo odričemo onih usluga i onih proizvoda koje mogu da proizvedu žene, tako da žene u krizama bivaju dodatno opterećene i zaista, pored onoga koliko je svaki član društva pogođen, one bivaju još dodatno pogođene. Što se tiče Kolubarskog okruga, Kolubarski okrug je onako zanimljiv po tome da dobar deo stanovništva živi u ruralnom području, za razliku recimo od nekih drugih delova Srbije gde se to ruralno područje raseljava. Ovde je nekako još uvek blizu Beograda, blizu, tu je i Valjevo, i onda se to stanovništvo zadržava. Donekle, opet ne možemo reći kompletno da se ne raseljava, ali mislim da kada posmatramo život žene na selu, da je onda Kolubarski okrug onako može baš da se uzme kao primer toga, čak i eksperimentalno, da vidimo šta je ono što je sve potrebno, šta fali, šta je ono što mi kao društvo pružamo i da li pružamo adekvatno, odnosno dovoljno dobro da bismo te žene zadržali tu, naravno, ukoliko one žele. U uslovima koji nisu jednaki uslovima u velikim gradovima, a i to će biti još jedna tema, tako da malo vidimo, da nam kažete tačno kako je. Jelena, izveštaju se ocenjuje da rezultati istraživanja pokazuju da su društva u kojima je ženama dobro, mirnija, više demokratska, prosperitetnija i bolje pripremljena da se prilagode čak klimatskim promenama. O tome možda nismo razmišljali, ali tako piše. Ne, sigurno vjerujem da su žene najveći pokretači društvenih promjena i da su, čini mi se, jedine koje donose realne emancipatorske prakse. I kada bi mapirali poslednjih 30 godina u Srbiji, neke od ključnih društvenih pitanja koja su bila toliko razarajuća za naše društvo su upravo otvarale žene. One su, kao što smo imali sad slogan na 8. maršu, uvijek bile na prvoj liniji. Međutim, ta njihova borba nekako nikad nije bila dovoljno vidljiva ni u javnom ni u
medijskom prostoru. Čini mi se da su njihove patriarhalne kolege uvijek zauzimale prostor, iako su, kako bih vam rekla, bile obrnuto učinkovite politike i za žene, a boga mi i za društvo u cijelini. Ono što me više zabrinjava, i to pokazuje jednu tendenciju jedne dekorativne politike koja je, čini mi se, globalna, a to je taj jedan institucionalni optimizam, da vi sada kada analizirate možete da govorite da je jako puno žena na čelima političkih partija, da vode različite države, da se nalaze na mjestima upravnih odbora u različitim kompanijama. Međutim, kao što ne postoji univerzalni identitet, ne postoji ni univerzalna ženska politika i čini mi se da bi za bilo koju praksu koja vodi u unapređenju položaja žena morale duboko da razmišljamo o raznim naslagama podčinjenosti, ali i privilegija sa druge strane. Svakako mi se čini da društvo koje vode žene i društvo čije politike kreiraju žene makar gaje tu etiku brige prema različitim dijelovima društva i proizvode tu jednu vrstu osjetljivosti i empatije koja nije tako česta u politikama koje kreiraju muškarci. Pa kad gledamo tako nominalno, Srbija bi trebalo da bude jedna vrlo dobra zemlja za položaj žena. Ja sam često govorila da. Imamo premijerku koja je pripadnica LGBT populacije, imamo ženu na čelu Narodne banke, imamo dovoljno žena u parlamentu i sad bi to trebalo cveće da nam cveta ovde, a nije to baš tako. Nije, zato što imamo žene na liderskim pozicijama koje djeluju sistemima koji su na isti način patrijarhalni, heteronormativni, neoliberalni, tako da unutar takvog sistema vi onda ne možete da očekujete da će se desiti promjena, jer promjena mora biti sistemska da bi imala implikacije na živote pojedinačnih žena. Ako govorimo o Srbiji, nije isto da li govorimo o Beogradu ili selima i nekim drugim regionima. Vi ste još 90-ih počeli da se borite za ženska prava, da tako kažem, i onda dođe smo do kraja 90-ih i početka 2000-ih, ispravite me, da se vežemo malo i za film, kada ste vi počeli da obučavate žene za neka do tada tradicionalno muška zanimanja. Kako je to tada išlo i šta se danas dešava? Da li su žene postale, kako da kažem, u tim zanimanjima neko ko može da preuzme taj posao ili se isto dešava ili sad se dešavaju nekakve drugačije obuke? Jesmo li se pomerili? Da. Ja da se vratim istorijski, mi smo zapravo feministički kolektiv Žene na delu. Krajem 90-ih smo započeli sa programom obuka za tradicionalno muška zanatska zanimanja, koji se zvao Majstorka kursevi, koji je tada bio veoma popularan. Iz jednog prostog razloga, to je feministkinje su odavno ustanovile vezu između ekonomske nezavisnosti, odnosno zavisnosti i ostanka u situaciji nasilja. Tako da je naša ideja bila nekako da iznađemo neke načine da pomognemo ženama da promišljaju ekonomsku budućnost i svoju ekonomsku poziciju drugačije. Ono što se takođe... A to je bila potreba, izvinite, zbog 90-ih i... Drugi deo priče je to da mi smo u tom trenutku, sećate se, imali veliki broj žena izbeglica iz svih bivših republika Jugoslavije i programi ekonomskog osnaživanja za žene izbeglice su bili vrlo rodno stereotipni. Znači, svi ti programi su nekako promovisali ta stereotipno ženska zanimanja u uslužnim delatnostima. Frizerski, kozmetičarski, obuka na računarima, ali sa podrazumevanjem da ćete završiti na nekom sekretarskom ili administrativnom poslu i tako. I drugi deo je bio velika promocija tih tradicionalnih zanata koje su žene inače radile, kao što su tkanje, vez, šivenje i to, što na nivou radne terapije nije apsolutno bilo problematično, ali je bilo problematično iz pozicije nekog ekonomskog opstanka. Znači, koliko žena sada može da tka u Srbiji i da plasira svoj proizvod i u ovom trenutku, a kamoli u tom. Tako da smo mi pokušavali da nađemo neki prostor koji bi bio drugačiji, koji bi ženama otvorio neke druge mogućnosti. Kao što je? Kao što su zanati.
kao što su... Tipa vodoinstalaterke. Jeste. I onda smo mi, zanati su, samo da se podsjetimo, imaju fleksibilno radno vreme, jako su dobro plaćeni, neophodni u svakom trenutku i omogućavaju ženama da organizuju svoje vreme i privatne obaveze na način na kojim odgovara. Tako da smo pokrenule vodoinstalaterski, električarski, kasnije smo uvele automehaničarski i stolarski kurs i to je trajalo nekoliko godina. Na kraju smo i organizovale stolarsku radionicu u kojoj smo zapošljavale 4 žene i koja je neko vreme radila. Međutim, ta prva decenija 2000-ih je vreme kada mi još uvek ne poznajemo toliko koncept socijalnog preduzetništva i mnoge ekonomske inicijative koje su potekle iz udruženja građana jednostavno nisu mogle da istrpe teret profitnog prelaska na profitni model i obaveza prema državi. Tako da ove žene su bile jako zainteresovane i mi smo tu imale različite uvide. Neke naše pretpostavke su se potvrdile, ali dobile smo i neke nove uvide i ono što nam je bilo najzanimljivije u svemu tome je da žene svoje znanja i veštine u oblasti tih zanata, a mnoge žene rade sve te stvari u kući, pa im treba ili neka dodatna obuka da nešto unaprede ili tako, zapravo ne prepoznaju. Kad ih pitate jel radite nešto, one kažu okrečila je stan 100 puta, ali ne smatra to molerskom veštinom. Ili zamenila je osigurače, prekidače, utikače. Ali to nije ništa. Ali to je neka usputna stvar. Tako da je to isto jako zanimljivo nama bilo da sa jedne strane da osveste šta koliko znaju. Da, postoje stereotipi da žene to ne mogu, a onda su ih i žene internalizovale. Znači, one misle, iako to radi. Najbolji primjer mi je bila jedna naša koleginica koja je radila u stolarskoj radionici. Kada smo je pitale, jesi radila nešto sa rukama? Nisam. Pa kako nisi? Nema šanse da nisi. Ispostavi se da je žena sazidala 2 kuće. Ne kuvala ručak dok majstori kuvaju kuću, grade kuću, nego je žena barabar učestvovala u svim zidarskim poslovima, razvlačenju kablova, postavljanju crepova. Potpuno nesvesna toga šta radi. Ali ona to nije doživljavala kao svoju veštinu. Tako da to su neke stvari gde mi vidimo kakva je moć stereotipa u našem društvu, gde je ta podela na muške i ženske poslove je toliko duboko ugravirana kako kažem, u naše bitisanje, da čak i kada radimo neke stvari mi ne prepoznajemo to kao svoju veštinu. I to nam je recimo bilo jedno od onako velikih, to nam je bio jedan od velikih uvida. Naravno, mi nažalost nismo uspele da napravimo baš neke timove, to jeste bila vizija, da mi imamo sada, kao što su Jordanke napravile u ovom filmu, timove koji bi se bavili time kao biznisom, ali jeste sa druge strane to bio prostor da se i u javnosti, pošto je to ipak bilo tako prilično popularna tema bila i atraktivna, da otvorimo tu priču o tome šta žene mogu, šta ne mogu. A sad mislite da se nešto promijenilo u odnosu na taj period 90-ih i da to... Da li bi sad žena bila svesna toga da kaže ja dobro, ili bar više žena bilo svesna, kaže dobro, ja stvarno znam da menjam osigurač u kući, ide mi to od ruke i niko je ne bi gledao čudno što bi ona želela da bude električarka ili kako se to već zove, ne znam. Da, ja mislim da mlađe generacije su mnogo samopouzdanije i svesnije i to me izrazito raduje. Ali sa druge strane mislim da li ste u skorije vreme uopšte čule za neki program koji poziva žene, devojke, devojčice i uopšte im se obraća na temu bilo kakvog posla vezanog za zanate ili tako nešto. Ne. Sa druge strane, mi fakat u našem društvu imamo nedostatak svih tih zanimanja i profesionalaca i profesionalki u tim zanimanjima i bit će ih sve više zbog različitih, zbog ekonomske situacije i pomeranja na tržištu i tako. Ali mi se i dalje ne obraćamo se devojčicama i devojkama sa idejom da bi one mogle da se ostvare na tom poslu. Trenutno je neki trend popularizacije starih zanata,
Ali stari zanati obično opet za žene znači te neke tradicionalno ženske zanate. Znači, eventualno keramika, rad sa vunom i tako. Što je sve super i lepo. I iz moje perspektive, samo da se razumemo dobro, sve što ljudi žele da rade, vole da rade, žene posebno, to je super. Ali postoji taj neiskorišćeni potencijal u našem društvu koji mi nekako sve vreme stavljamo u zapećak i nikako da se obratimo. Mislim da tu treba krenuti od obrazovnog sistema, tako da tu mi onda mogla se otvore mnoge neke priče i podsticati i devojke da se prijave u zanatske škole, na primjer. Nije stvar samo u zanatskim školama, stvar je u svim zanimanjima vezanim za tehnologiju, znači svih nivoa obrazovanja. I ono što razna istraživanja, posebno u našem društvu, pokazuju je da kad imamo devojčice koje su zainteresovane za prirodne nauke i matematiku, one nemaju nikakvu podršku od obrazovnog sistema koji ih ne prepoznaje i na neki način ih ne podržava da one nastave time da se bave i onda ih jednostavno gubimo, one pod pritiskom porodice i društva da bi se bavile nečim što je ženama primerenije. Onda odlaze u zanimanja kao što su pravo, medicina, ekonomija i srodne nauke, a zapravo gubimo veliki broj talentovanih mladih devojaka koje bi bile odlične i fizičarke, i programerke, i naučnice u svim najrazličitijim poljima. Tako da to nije problem samo sa zanatima, već sa svime što ima veze sa tehnologijom. Bilo ovom, kako kažem, tehnologijom zamene vodovodnih cevi, bilo sa veštačkom inteligencijom. A vi ste uspeli da, kada pričamo o zanatima, uspeli ste da organizujete žene, nije se radilo o zanatima, već o zajedničkom poslu, je li tako? Jeste krenuli za vreme korone da biste, kako da kažem, ekonomski osnažile te žene, podstakle da nešto rade? Je li to zbog toga što je bila korona, pa je bila potreba, ili ste inače imali ideju da žene mogu da se udruže i da naprave nešto zajedno? Da, u stvari to je baš bio produkt korone. Nekako možda 6 meseci pre korone i tog uvođenja vanrednog stanja i svega, mi smo počeli da radimo direktno sa ženama na selu, ali ženama u poljoprivredi. I bilo je u planu tu neki različiti nivoje edukacija, kako da one unaprede svoje poslovanje svog gazdinstva. I bilo je u planu da se pokrene neki vid platforme gde bi one u stvari se umrežavale jedna s drugom i sa ženama iz drugih delova Srbije, pa eto negde kao je bila vizija da negde u budućnosti će to možda biti zanimljivo nekim dobavljačima, da se tu promovišu i tako dalje, odnosno da se stvori neka održivost preko te platforme. Ali ono što jeste vrlo simptomatično, vi kad radite sa ženama na selu i ne možete da budete samo neko ko radi sa njima. Jer prosto prvo da biste počeli da radite sa ženama na selu, vi morate da uđete duboko u te porodice, da dobijete negde saglasnost cele porodice, najčešće muških članova, da ona može da dođe i da uslovno rečeno, kako se to postavlja, gubi vreme tamo, sa nadom da će nešto da dugoročno dobije. Znači, u startu je to što bi rekli žargonski, nema ništa, ali... Apsolutno, da. Tako da to je prosto kao mi moramo... podrška. Da, mi smo svi jako svesni koliko su žene dodatno opterećene svim tim neplaćenim poslovima. Malo pre ste govorili o tome, poslovima unutar kuće, poslovima brige o deci, o starima, o bolesnima. Sad, taj stepen opterećenosti raste u odnosu na to da li žena živi u gradu ili je na selu. I prosto kao taj dan počinje u 7 ujutru. Prvo brigom o životinjama, pa onda brigom o članovima porodice kroz doručak, pa onda gde zbrineš sve, pa onda si ti na nekom mestu da popiješ kafu. I tako da taj odlazak na bilo kakvu edukaciju se u stvari smatra gubljenjem vremena, jer prosto onda ona gubi vreme koje bi mogla da iskoristi doprinoseći domaćinstvu svojim radom. I dakle, mi smo uključili oko 120. U stvari, ideja je bila da one plasiraju svoje proizvode iz svojih domaćinstava na tržište. To je nešto na vrlo dugom štapu. I ono što ću ja reći jeste da se na selu njihov rad unutar toga ne vrednuje na takav način. To mi vrednujemo ovde, koji ne možemo da dođemo do nečega što je prirodno, što je zdravo, što je autentično seosko. Domaće. Jeste.
A mi kada smo počeli da, vratit ću sad unazad, kada se desila, da, prosto stvarate odnos sa tim ženama i onda smo mi počeli, napravili smo Viber grupu. Ajde da komuniciramo šta se dešava po ceo dan kod vas, da vas obaveštavamo kad nešto organizujemo i tako dalje. I uvođenje vanrednog stanja, veliki broj tih žena je bio u fazi uzgoja tih sezonskog, recimo, povrća, kretala je zelena salata, kretao je luk i tako dalje. Uložile su neki svoj novac u to u nadi da će to da prodaju na pijaci i onda je došlo do zatvaranja pijaca, došlo je do zabrane kretanja, dobar deo tih žena spada u onu grupu 65+. I one su počele se oglašavaju na toj Viber grupi govoreći kako im propada to, da ne znaju šta sa tim da rade. Otkupljivači mleka su iskoristili moment, spustili otkupnu cenu mleka i ništa nije bilo na njihovoj strani. Mi smo u tom momentu, samo nam je kliknulo da bi u stvari bilo sjajno da tu već postojeću platformu transformišemo u sajt za prodaju njihovih proizvoda. Sada, mislim, prosto u tom momentu jeste radila brza pošta, ali je bila užasno opterećena već time da sad ne možemo da se krećemo, nego moramo sve poštom. A pored toga, to su kvarljivi proizvodi. Niko neće ni da prevozi. I na trećem mestu, kupac nije uopšte zainteresovan da plati skuplje dostavu nego što će platiti teglu džema. Jer je prosto situacija takva. Tako da smo negdje bili u startu svesni da taj sistem dostave moramo da osmislimo mi i da moramo da ga sprovedemo mi. I mi smo sredili tu platformu kao online pijacu, pustili priču o tome i ja se sećam, recimo, prve sedmice je stiglo 5 porudžbina. Nama je to bilo ludo zanimljivo u kancelariji. Mi smo tražili dozvolu za kretanje od MUP-a. MUP nam je dao dozvolu za kretanje. Sad, kao nije to samo dostava. Vi da biste došli do tih proizvoda morate prvo da obiđete 6 opština. To je Osečina, Valjevo, Pomolj, Mionica, Ub, Lajkovac. Da pokupite sve te proizvode od žena, ali ne žive one u centru, one žive po selima. Znači, morate da obiđete brdo sela i da onda prepakujete te proizvode na osnovu narudžbine i da ih dostavite sutradan u Beogradu na adresu kupaca. I nama je tih prvih 5 porudžbina bila takva neka divan osjećaj i kao bile sam tako uzbuđena oko toga. Da bi se u momentu desio bum. Odjednom se desilo da mi na svaka 2 dana imamo po 70 narudžbina i da mi više ne možemo da ishendlujemo toliki broj narudžbina i prosto ni toliki broj dostava, ni da čak sad imamo problem, ni taj broj žena ne može više da ispušte toliku količinu proizvoda koji se naručuju. Te isporučuje toliko. Jeste. I to je tako trajalo do završetka korone, odnosno vanrednog stanja, formalno, i mi smo presekle rad sa tim, jer smo shvatili da ako nastavimo sa tim, onda ćemo mi postati samo servis za dostavu proizvoda i vršenja tih nekih posredničkih usluga koje smo radili besplatno, potpuno sa dobrom voljom da izađemo u susret tim ženama, da ih osnažimo u tom stvarno... A jeste li ih osnažile? Su one sad postale svesnije da mogu same nešto... Ne samo da su postale svesnije. Posle 2-3 meseca su nas zvali i rekli, možete doći u Mionicu da sedimo, pričamo, i rekli su, nama je ovo jako značilo. Kako bismo mi mogli ovo da uradimo, a da ne opteretimo dodatno vas? Trenutno platformu vode njih 4 poljoprivrednice i komuniciraju sa kupcima, prosleđuju jedna druge narudžbine, vrše sistem pakovanja na osnovu narudžbina i trenutno imamo spoljnu osobu koja vrši dostavu proizvoda. I jesu li sad svi ukućeni poverovali da one to mogu? To je jako zanimljivo. Mi smo krenuli u stvari priču od toga. Prvog dana kada sam ja njima rekla, molim vas, pošaljite mi fotografije vaših proizvoda da bi mi to mogli da objavimo i cene, onda mi niko ništa nije slao. Poslala je 1, 2, ja sam onda zvala telefonom i rekla, što mi ne šaljete? Kaže, pa ja nemam ništa. Kako nemaš ništa? Ili imaš neki sok od zove, jesi nešto pravila, jesi kao, pa ja sam, ali ko će to da kupi? I onda je, one su se uključivale, sad šta je to jako simptomatično? Recimo, prva dostava, to mi je ostalo tako upečatljivo, jedna od žena je rekla, ja ne mogu da dođem da donesem proizvod, džem je neki bio od smokve naručen, sneg je pao, muž neće da upali traktor da me spusti do sela. I to se tako desilo. Mene to jako užasno potreslo u tom momentu, jer kao ta žena nema sad podršku ničiju. Ona želi nešto, ali kao nećeš da upališ traktor da je dovezeš. A međutim, već nakon, recimo, 5-6 nedelja njene uključenosti, vi vidite da se sistem se menja. Odjednom cijela porodica počinje da radi zajedno s njom. Ona sin radi dizajn etikete. Ali ona šef sad. Da. Ali u čemu razlika? U tome što vidim sada kada pozovete i kažete, jel možeš da dođeš? Tu i tu imamo neki sastanak da se dogovorimo. Ona nema više taj moment ko će da je doveze. Ona kaže da, doći ću. Jer ona zna da će doći. To je to. Da.
Šta da zaključimo? Ko će nama pomoći ako same sebi ne poverujemo? Vratila bih se samo za trenutak na ovaj film koji ima nekoliko fantastičnih konceptualnih punktova koji su potpuna feministička politika. Prvo je način na koji žene napuštaju prostor privatnog, kako osvajaju prostor javnog, onda kako se udružuju, onda kako dekonstruišu te stereotipne ideje o stereotipnim ženskim zanimanjima. Meni vrlo zanimljiva priča o politikama aktivnog starenja. To je jedna žena koja u 40-im je suočena s tim da djeca napuštaju i odjednom odlučuje da se aktivira i da pokreće svoju grupu. Zatim i raskoli koji se dešavaju unutar organizacije koja raste i razvija se, što je također jedna od stvari s kojima moramo da se suočimo. I dosta me film podsjetio zapravo na naš rad u Vojvodini. Sad, vrlo je nezahvalno da vi kao neka žena koja živi u centru grada govorite o životu žena na selu i ja zaista u tom susretu s njima sam nekako se uvijek trudila da se ne uspostavi ta hijerarhija, nego da mi mapiramo zajedničke potrebe, šta je ono što možemo jedne od drugih da učimo. I mi smo tako krenule da putujemo po tim selima Vojvodine i tamo smo otkrili neko nevjerovatno vrenje različitih feminističkih inicijativa, žene koje pokreću polja, jagoda, udružuju se, otvaraju zadruge, ulaze u mjesne zajednice i govore mi smo ovdje da bismo donijele feminizam. Znači, to su sve tekovine socijalističke koje mi sad odjednom imamo revitalizovane u selima. I mi smo onda shvatile da ono što mi možemo da pružimo, to je jedna vrsta feminističkog znanja i obrazovanja i pokrenule smo ljetnje feminističke susrete mladih seoskih žena i seoskih žena uopšte u jednom divnom vojvođanskom selu u Bezdanu i to su stvarno feminističke agore gdje žene nekih 48 sati na jednom divnom salašu dok kozice i kokice trčkaraju oko vas, Jelena je bila, zaista razgovaraju o feminističkim politikama. Ja mislim da je vrlo važno upravo taj princip organizovanja i da taj princip organizovanja za jednu zajednicu koja je toliko krhka, a čini mi se šta je država radila sve ovo vrijeme, je konzervirala tu patrijarhalnu ulogu. Pa im organizuje sajmove kukičanja, pa onda neki sajmovi kolača. Mislim, sve je to potpuno legitimno, ali to su žene koje zaista ono kao voze traktor i idu barabar na te velike njive i polja i jatare i sa te strane za mene se čini da je to jedna kompletno nova snaga i feministička i politička i nekad mislim da ono što se dešava u selima širom Srbije je zapravo jedan zadatak za nas koji živimo u gradovima. Sad, s tim da želim da jednu stvar naglasim, a to je da je ipak ta naša ideja o aktivnoj ženi u okviru aktivne zajednice koja je odlučila da ostane na selu, da transformiše selo, jedna klasna privilegija Vojvodine. I ja nisam sigurna da smo krenule u južnoj Srbiji po selima da li bi prosto naišli na takve žene. Tako da moramo da mislimo upravo o tim razlikama između nas i kada govorimo o bilo kakvom feminističkom djelovanju da budemo svjesne konteksta koje određene žene žive i to se jasno vidi i u ovom zaista sjajnom filmu koji je za mene bio jedan mali feministički manifest. Radi se o zemlji gde skoro si mogao ubiti ženu ukoliko neki član porodice smatra da je čast porodice osramoćena i da prođe sa veoma niskom zatvorskom kaznom zato što je to tako u zakonu. Naprimjer, ako je žena silovana, ako je silovao neki član porodice, oni su ubili ženu, mogli su da ubiju ženu iz časti ili da je smeste u neku vrstu pritvora administrativnog umjesto da kazne nasilnika. Sad, s jedne strane imamo priču o osnaživanju žene i super je što će biti vodoinstalaterke, s druge strane imamo jednu katastrofu potpuno. Na kraju mi sad imamo jedan genocid u Gazi, imamo okupaciju Palestine i na kraju imali smo prije 2 godine jednu ubijenu mladu ženu zato što nije nosila hidžab na pravilan način. Uopšte ne ulazeći u religijska osjećanja, govorimo o jednom pokretu koji se desio, koji kaže žena, život, sloboda. Mi zaista jesmo ugrožene globalno i ovo što se dešava u Srbiji danas, da imamo 4 femicida od početka godine i da su žene nesigurne i na ulicama i u privatnim prostorima, to vam samo govori da je globalno zapravo započeo jedan proces uskraćivanja i ograničavanja ženskih prava i da one prve informacije o participativnoj demokratiji zapravo nam ne ostavljaju mnogo prostora za optimizam. Šta da radimo? Ja bih se složila sa Jelenom da je ključ u organizovanju. Sa jedne strane i sa vama da je u obrazovanju, ali i u organizovanju. I mislim da je svaka
ženska inicijativa i svako udruživanje žena potpuno jedna dragocena stvar za svako društvo, uključujući i naše. Mi, Jelena je spominjala 8. mart, mi smo ove godine razmišljale kome se mi obraćamo kada smo na ulici. Znači, šta sada očekujemo od države i na kraju smo shvatile ne, mi se više ne obraćamo državi, ne obraćamo se institucijama ove države jer one jednostavno su potpuno zakazale i mi više ne možemo da računamo ni na kakvu podršku. U toj situaciji vreme je da se podsjetimo da možemo da računamo jedne na druge, da smo tu uvek bile jedne za druge, da ćemo učiniti onoliko koliko možemo u datom trenutku. Ja znam da ovo sve zvuči pamfletaški. Mislim, malo. Ali nije nego, da li suštinski postoji ta ženska solidarnost? Zato na Islandu čitala sam krajem 2023. prošle godine, kada to je zemlja koja je okarakterisana u izveštajima kao jedna od zemalja gde žene imaju najbolji položaj u društvu. Nisu zadovoljne i onda sve stane. Nisu zadovoljne, one imaju taj dan, taj crni petak koji je u oktobru. To je tradicija koju su one započele još 75. godine. Ali solidarnost postoji da ona sve... Jeste, ali kako vam kažem, Island je takođe država sa 300.000 stanovnika i onda kada su oni prvi put organizovali taj štrajk 75. godine, bilo je moguće izvesti 90% Islanđanki na ulici, ali to je 90.000 duša, kako bih rekla. Tako da u tom smislu postoji te neke razmere. U malom društvu je lakše se organizovati i naravno ostrvsko društvo na dalekom severu, drugačije su neke stvari, ali mislim da mi imamo primere ženskog organizovanja i kod nas već decenijama, ne samo decenijama, mislim, prvo radničko žensko udruženje, početak 20. veka, 1903. godina. Tako da, mislim, imamo takve primere i u našoj istoriji globalno. I globalna dešavanja su takva da neoliberalni model mora da počiva na patrijarhatu i na toj žestokoj podeli uloga i jako je važno zadržati žene na toj poziciji na kojoj su, jer neko mora da obavlja neplaćeni kućni rad, neko mora da bude zaposlen na pozicijama u ekonomiji, brige, da brine o deci, starima, bolesnima i to je jednostavno, bez toga čitav sistem se raspada i mi onda svedočimo tim globalnim napadima i tako. Tako da zbog toga i ta konstantna, neverovatna podela na muške i ženske poslove, iako je apsolutno besmislena, iako sa jedne strane apsolutno ni podaštava polovinu čovečanstva sa svim potencijalima i kapacitetima. Tako da u tom smislu samo se ne predavati očaju. To je u stvari stvar. Mislim da je to, da i svaka od nas u nekom trenutku se mnogo preispituje i posle decenije aktivizma, korek napred, 2 nazad, šta sada uraditi, ali samo se ne smije predavati očaju, ja mislim. Dobro, a sad kako rešite situaciju u kojoj žene ne žele da se prihvate nasledstva, a time se sada bavite? Ne predavati se očaju, nego objasniti da su jednako ravnopravne koliko i muški članovi porodice i da to nešto što je ostalo iza nekih predaka jednako njima pripada koliko i muškim članovima porodice. Da, to jeste dosta specifična situacija u smislu da su žene zaista čak i nesvesno vrlo opterećene tim društvenim očekivanjima, porodičnim očekivanjima od njih i tim nekim mestom koje je njima dodeljeno. Opet ili na seoskim sredinama još teže? Još teže, da, ali mi kada pričamo, mi kad kažemo recimo da svaka druga žena, skoro svaka druga žena se odriče nasledstva u Srbiji, onda vrlo često kažu, a da nije to ipak malo preterana cifra. Međutim, sa druge strane, mi imamo zvaničnu statistiku koja kaže da 25% imovine u Srbiji pripada ženama kao isključivim vlasnicama, a da samo 25% od tih 25% su objekti primarno namenjeni za stanovanje. Dakle, ako imamo takav gap u vlasništvu nad imovinom, a sa druge strane imamo izmenjen zakon o upisu u katastar, gde sada, ukoliko ste u bračnoj zajednici i kupujete zajedno bilo kakvu imovinu, automatski biva upisana na oba supružnika. Dakle, upravo ta neka, kad zanemarimo, ne možemo zanemarimo, ali prosto kad smo svesni činjenice da su žene manje plaćene od muškaraca, da teže sebi mogu da obezbede kupovinom stan. Sa druge strane,
vrlo jasno je da u takvoj razlici stoji upravo to odricanje od nasledstva od strane žena u korist muškog člana porodice. Tako da mi smo ono što jeste simptomatično, pošto trenutno radimo radionice u različitim delovima Srbije, namerno u različitim delovima Srbije, da bismo mogli, radimo radionice sa srednjoškolcima, da opipamo koliko se menjaju ti stavovi kod mladih. Negde se menjaju, negde se stvarno menjaju. Recimo na pitanje da li mislite da oba roditelja treba podjednako brinu o deci, preko 70% srednjoškolaca kaže da. Ali sa druge strane, preko 60% njih kaže da nije svaki posao za ženu kao što nije ni svaki posao za muškarce. Znači, kad malo dublje gledate... Ali ono što jeste zanimljivo, ovih ostalih 40%, oni ne smatraju da ta tvrdnja nije tačna, nego jedan deo kaže nije tačna, drugi deo kaže nisam siguran i treći deo kaže možda. Tako da, recimo, tu vidimo da se i dalje ti stavovi ne menjaju ili, recimo, na pitanje misija žene jeste da se ostvari kao majka i tvrdnja muškarac treba da finansijski obezbedi, mora da finansijski obezbedi svoju porodicu. Znači, tu preko 60% mladih kaže da slaže sa tom tvrdnjom. Tako da i dalje negde jesmo odmakli i to se vidi. Mislim, vi kad izađete na ulicu vidjet ćete da je roditeljstvo opet postoji manji taj gap. Sad, kod nasleđivanja imovine, žensko dete je donekle kao pritisnuto tim očekivanjima. Sa druge strane, mi živimo u tom jednom nepravednom svetu prema ženama i ti onda tu zaštitu u ovom svetu tražiš od brata ili od oca. I da se ne bi slučajno desilo da nekim svojim postupkom ostaneš bez te zaštite, ti ćeš vrlo svesno da se odrekneš svog prava na nasledstvo i da žrtvuješ svoju budućnost. Prosto vrlo često, jer izloženija si i nasilju, trpljenje nasilja, izloženija si i siromaštvu, i beskućništvu i svemu drugom, a ono o čemu skoro niko ne zna, ono što skoro niko ne zna jeste da u slučaju kad se odreknete imovine po zakonu 82, po članu 82 da zakona o socijalnoj zaštiti, vi nemate pravo ni na socijalnu pomoć u onom periodu u kojem ste mogli da se izdržavate od te imovine, što konkretno znači preko 20 ili 30 godina. Pa ovo su stvarno poražavajući podaci. Da ne očajavamo, ali ima jedna situacija, sad mogu da ispričam, pošto više niko nije živ, nekako, meni je to značilo kada su mi rekli dok sam odrastala. Ja kada sam rođena, moj tata je bio poreklom iz Crne Gore i ginekolog, ne znam odakle je bio, mamin doktor, došao i rekao, žensko je, nema veže, sledeće će biti muško. I postoji jedna rečenica mog oca koja rekao, nemoj da me vređiš. I to je meni nekako, celog života mi znači da sam ja jednako vredna i da imam nekog muškog drugog brata ili nešto. Moj život je jednako vredan kao i tog nekog drugog ko nije istog pola. I mislim da je to važno. I mislim da je važno zbog ovih poražavajućih podataka. Ja mislim da je važno da stvarno govorimo iznova o ženskoj solidarnosti, jer ona je tu. I znate, gledala sam danas hrabri čin mlade glumice Anđele, koja zaista je principijelno u jednoj državi koje su potpuno zamijenjene teze. Znači, vi nemate sudske procese koji su završeni, vi nemate sankcije. Naravno da nasilje buja, da dobija legitimitet u svakom činu. Na kraju mi smo društvo koje je toliko duboko podijeljeno, mi nemamo konsenzus ni oko jednog društvenog pitanja, od ratnih zločinaca, granica države u kojoj živimo. I sad, što me zaista duboko potreslo, mi nemamo konsenzus ni oko ribnikara. I za mene je zaista to jedan pokazatelj dubokog odsustva bilo kakve empatije u ovom društvu. Sa druge strane, ja hoću da podsjetim, jer je vrlo važna feministička memorija. Prvi Me Too se desi u regionu u Makedoniji sa pokretom Se ga kažu vam. I drugo, u Srbiji sa Marijom Lukić. Ja se sjećam kad je Marija Lukić prvi put izašla na ročište, 4 žene su, jedna novinarka, jedna hrvatska spisateljica, ne mogu da se sjetim imene, 2 aktivistkinje su otišle da je podrže i taj broj je rastao. Nije isto stati na stepenice suda u Brusu i to uraditi u Beogradu. I sad je došla stvarno jedna nova generacija koja je napravila jedan tektonski regionalni potres i ja mislim da su to nove žene koje zaista će biti glasne.
I o toj vrsti solidarnosti je vrlo važno. Znači da iznova vršimo pritisak. Ako državi i crkvi pade na pamet da osporava ustavno pravo ili zakon o rodnoj ravnopravnosti u kojem se spominje rodno senzitivni jezik. Znači mi zaista moramo da reagujemo, iako Milica je sad rekla, mi više ne vjerujemo institucijama, one su nas izdale, iako su pretvarajući se da integrišu naše feminističke zahtjeve i stavljaju ih u određene zakone, kreirajući različite tijela za rodnu ravnopravnost, mi njima više ne vjerujemo, ali možemo da vršimo pritisak na različite načine. To su velike tekovine naše borbe i ja mislim da zaista nećemo popustiti kod osnovnih stvari, a to je pravo na vlastito tijelo. Ja samo mislim da je pitanje trenutka kada će se pitanje abortusa naći na našim političkim agendama. Mi ne moramo da idemo jako daleko. Znači, to se već dešava u Poljskoj. Znači, 2 žene su preminule nakon restriktivnog zakona. Na kraju, mi u Hrvatskoj imamo u ovom trenutku jednu potpuno skaradnu religijsku pojavu gdje neki 40 muškaraca s početkom svakog mjeseca kleči i moli za čednost žena i za njihov povratak u prostor privatnog. Naravno da je došlo do feminističke reakcije. Umjetnica Arijana Lekić svaki put izađe i protestvuje kroz jedan umjetnički performans. Različite su prakse borbe. Ja duboko vjerujem i u znanje i obrazovanje. Na kraju mi već imamo ženske studije sa tradicijom od 30 godina. Imamo studije roda na fakultetima u Srbiji. Ja duboko vjerujem da ta proizvodnja znanja jeste jedna vrsta početka promjene. Na kraju imamo zaista sad već jedan ciklus protesta mladih žena na ulicama Beograda koje su tvrdo rekle da neće dozvoliti da silovatelji govore na televiziji i koje će naravno stati u odbranu različitih ženskih prava kao što je i akušersko nasilje. Tako da ja mislim da žene više neće ćutati i to je možda najbolje što nam se desilo u proteklo vrijeme. Možda se pritisak sada i pojača i na to moraju žene biti spremne. Sad, kako da ocenimo to što je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava odreagovalo na vest o tome da Zaštitnik građana traži ocenu ustavnosti zakona o rodnoj ravnopravnosti, pa su rekli, pa čovječe, ti si učestvovao u pisanju toga o čemu se sad zapravo radi. Sad da vas pitam šta vi mislite o čemu se zapravo radi? Mislim da je politički pritisak da se izađe u susret različitim vrlo regresivnim agendama koje su od svih problema u našem društvu, znači kojih je eto tako jako malo, baš našle da se bave time da li ćete se vi zvati novinarkom i da li ja imam pravo da se zovem prevoditeljkom. Iako ja ću podsjetiti, ja mislim da je to gradivo 3. razreda osnovne škole, možda nešto kasnije, sve naučimo da se imenice, brojevi, glagoli slažu u rodu i broju i da je vrlo, kako kažem, skaredno reći ministar je rekla, jer to apsolutno nije u duhu našeg jezika i opet imamo različite, imamo zapravo borbu i protiv jezika i protiv žena i protiv procedura i protiv ustava na kraju i protiv institucija ove države koje svaki put kada donesu neku progresivnu stvar iznađu se akteri koji sa jedne strane, ja mislim, i vode politiku skretanja tema sa onoga što je jako važno u našem društvu i onda stalno izvrče te neke stvari koje zapravo koga i na koji način ugrožava to što ću ja biti prevoditeljka. Znači, a pritom je apsolutno u duhu jezika, a pritom i da nije u duhu jezika. Mi svedočimo svakodnevno bumu novih tehnologija, potrebi za mnogo novih reči vezanih i za zanimanja i za stvari sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Pa eto, ako ste prevoditeljka, prema vašem mišljenju, je li to nasilje nad jezikom? To je nasilje i nad ženama, i nad jezikom, i nad ovim društvom u celini. Mislim, ne znam kako drugačije. Jer traćenje resursa, ne bavimo se stvarima kojima bi trebalo da se bavimo i institucije su zloupotrebljene umjesto da rade svoj posao. Znači, umjesto da se bavimo stvarno suštinskim problemima, siromaštvom, da iznalazimo pozitivne mehanizme da pomognemo ženama, recimo, na selu,
pa mehanizam je već započet, pa bilo bi divno da se recimo lokalna samouprava uključila u to, pa da se ministarstvo uključilo u to, pa da se uključilo i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo socijale, pa da napravimo zajedničke mehanizme oko toga kako da ljudima koji su se već samo i ženama koji su se već samo organizovale damo neke nove alate i da svi zajedno napredujemo. Ne. Mi ćemo se baviti time da li su one poljoprivrednice ili poljoprivrednik, da li smo seljanke ili seljaci. To je potpuno besmisleno jedno traćenje resursa koje zapravo i traći resurse, a i zapravo pokazuje nama, ženama, da mi moramo svoju ulogu da svedemo na onu meru na koju oni misle da treba da imamo. Dodala bih samo, mi moramo da se oslobodimo iluzije da je desničarski diskurs i taj konzervativni narativ koji nam se vraća, da pripada samo političkim desnim partijama. On je zapravo prisutan kod različitih intelektualaca. Mi možemo da se podsjetimo i kako je zaustavljen jedan fantastičan obrazovni paket koji je izradio Incest Trauma Centar 2016. godine o seksualnom uznemiravanju i nasilju nad djecom, koji bi potpuno promijenio pejzaž, ne samo obrazovni, nego i porodični pejzaž. Znači, on se zaustavio, iako je Ministarstvo obrazovanja u tom trenutku rekao da je to najbolji obrazovni paket koji se desio upravo pod pritiskom desničarskih organizacija, desnih intelektualaca i naravno crkve. Znači, mi živimo u sekularnom društvu. Znači, linija bi trebala da bude jasno podvučena. Crkva ne može da bude politički subjekat koji kreira politiku. Ono što mene više brine u ovom trenutku je zapravo udar na žene koje su odlučile da zauzmu javni prostor. Znači, mi u posljednjih nedelju dana imamo napad na 2 novinarke. Jedna je Verica Marničić u Inđiji, a druga je Ksenija Pavkov, koja je zaista ovih dana prošla linč samo zato što je izvještavala sa ulica Beograda. I to će se nekako, kako bih rekla, taj broj napada samo umnožavati. Znači, žene koje odluče da misle, žene koje odluče da djeluju će nekako biti zaustavljene i ja mislim da mi prosto tu usmjerimo naše desničarski pokret, kažete, nije samo to problem, ali kako jači desničarski pokret i tako se nekako prve na udaru nađu žene? Naravno. Pa uvek. I to nije samo priča u Srbiji, to je priča globalna. Mislim, znači, Švedska je imala švedsku feminističku partiju koja sa dolaskom desnice više nije dio Evropskog parlamenta. I kako bih vam rekla, da moramo biti svjesne koliko su naša prava krhka i nikad zagarantovano do kraja. Kad pričamo o svim tim nagomilanim problemima, sad smo pričali o nasljeđivanju, nema još mnogo vremena, ali se dotaknemo i te teme nasilja u porodici, u sredinama gde tih porodice nema, kako da kažem, nema ljudi mnogo, nemate kome ni da se požalite, nemate institucije, nemate dostupnost tim institucijama kojima biste mogli da se požalite, a i kada se požalite, vrlo često svedoci smo da oni ne reaguju, ali bar da to postoji. Dakle, da li onda takvi slučajevi prolaze nekažnjeno, zato što mi o tome ne znamo, ili zato što su žene prinuđene da ćute? Pa, to je sad vrlo, da li postoje mehanizmi, isto vrlo diskutabilno i koliko su upotrebljivi, ali ono što jeste definitivno da mi tom ženskom detetu koji ulazi u brak šaljemo tu poruku da je to njihov izbor. I vrlo često u porukama žena koje nam se obraćaju za pravnu pomoć u smislu ostvarenja prava na imovinu, ima ta rečenica koja one napišu, roditelji su mi rekli, ti si odlučila, nemoj da se vraćaš. I sada u momentu kada ona trpi nasilje ili živi u zajednici u kojoj nije zadovoljna, njoj je vrlo jasno poslata poruka da je ona izabrala. I pozivajući, u stvari, time što će ona da obnaroduje, da ona trpi nasilje, ona će u stvari da kaže ja nisam dobro izabrala. I stavit će sebe u maloj zajednici na stup srama zbog toga. Pored toga, mi smo vrlo svesni da postoje ti dvostruki aršini i za ženu koja izađe iz takve zajednice. I kako se nositi sa tim, da li si ti raspuštenica i kakva je to titula i kakav je to izraz za ženu koja posebno u malom mestu izađe iz bračne zajednice i kakva je njena vrednost u tom svetu, dok sa druge strane razveden muškarac ima jednu potpuno drugu vrednost. Potpuno drugu vrednost u ovom svetu. Tako da žene se treba da prvo prebrode to da će morati da se nose sa tim društvenim dubokim uverenjima,
i da će u stvari da moraju da prebrode to da nije njihova krivica u svemu tome. Mislim da je to nekako najvažnije, jer mi dalje njima šaljemo poruku, mislim, upravo celu noć pričamo o tome da celo društvo šalje takve poruke i kroz medije i ukoliko pratite komentare na bilo kakve, na svaki femicid dobit ćete šta je to ona njemu uradila. A šta je to ona njemu uradila pa je dovela do toga? I upravo kada žena prijavi nasilje i kada izađe iz te zajednice, a šta je to ona uradila? Pa se to desilo, pa je to rezultiralo na takav način. Tako da, pored toga da pozovu, da prijave, da se obrate nekome, to je jedan ceo proces da prelomiš u sebi, da ti nisi kriva ništa za to i da taj tvoj izbor, loš izbor, nije tvoj konačan izbor. Uopšte ništa ne govori o tebi i nije tvoj konačan izbor. Da se samo malo referišemo i na film. U jednom delu filma, vi ste rekli, postoje podele u toj organizaciji, u tom NGO-u koju su napravile. Postavlja se pitanje da li je bilo nenamenskog trošenja sredstava, zloupotrebe ugovora, jer je žena koja je vodila NGO iznajmila opremu od svog muža. Ja sam nekako to pročitala opet kao pritisak na žene i na tu nevladinu organizaciju, jer zaista u Jordanu nije mnogo zamisliva situacija da žena ode i napravi ugovor sa nekom drugom firmom i drugim muškarcem. Oni su se obučavale da budu vodoinstalaterke zbog tog običaja da muškarac ne može da uđe u kuću kada je žena sama. I sada odjednom ovo pitanje, mislim, kako ste vi to shvatili kada ste gledali film? Da li postoji da ostavljamo to otvoreno ili... Svako to utrčavanje žene u neku društvenu sferu u kojoj nisu žene dovoljno zastupljene je u početku zanimljivo, jer je kao nešto novo, drugačije. Ali ako počnu da preovladavaju u tome, onda će se naći neko ko će da ih zaustavi. I to je nešto što mi konstantno viđamo. Žene u politici su jako zanimljive u početku kako se stvara prostor, ali ako zauzmemo previše prostora, onda će da nas suzbiju. Onda ćemo samo tamo protokolarno da sedimo, ali prave moći neće postojati. Tako da ja sam to bukvalno na takav način videla. Prostor se nekako otvara jer je novo i inovativno i zanimljivo je i koliko sam videla, medijima je bilo jako zanimljivo da pišu o tome, ali kada je to dobilo notu ozbiljnog, kada je tu postojala mogućnost da će one da dobiju neku samostalnost, da će one da raspolažu sopstvenim novcem i da će one da baš duboko zadru u tu jednu mušku profesiju, onda se prosto traži način kako da se to spreči. Mislim da smo isto imali prilike da vidimo i da svedočimo tome. Mi imamo taj svi ideal pravde, nekako težimo njemu svi kao društva, a svesni smo da u realnosti oni koji imaju više novca i više sredstava, zapravo za njih je pravda malo drugačija nego za obične građane i građanke. A ovde, naravno da svaka zloupotreba treba da bude sankcionisana i sve to, ali mislim da ovde nije to bilo pitanje. Slažem se sa Jelenom da je bilo pitanje zatvaranja nekog prostora i nekako isto stavljanje do znanja dokle sme, dokle ne sme da se ide. A posebno, mislim, koja je šteta za jordansko društvo ili uopšte i za same članice organizacije načinjena? Nikakva, suštinski. Tako da je to bila jedna pokazna vežba, ja mislim, takođe, oko toga da onog trenutka kad napraviš iskorak, moraš neku malu packu da dobiješ i da ipak znaš dokle smeš, pa onda, ja sam malo googlala Kaulu posle toga, naravno, da vidim, ona i dalje to radi, centar je nastavio da radi. Evo, prošle godine je ponovo proglašena za jednu od najuspešnijih žena u Jordanu, tako da isplivala iz toga svakako. A i Ajša je nastavila svoj biznis. Tako da to je lepa stvar koja se desila uprkos da kažemo šta je bilo u nastavku. Da. A da li to znači postoje univerzalni, bez obzira na razvijenost zemlje, nivo razvijenosti neke zemlje, ti univerzalni ženski problemi?
Nama to očajno trebaju dobre vijesti. I ja ovaj film sam gledala u tom ključu. Bez obzira na sve obstrukcije koje su se njima dešavale unutar njihovih porodica i unutar njihove grupe, ideja o udruživanju i povezivanju nije nova, nije mislim ni revolucionarna, ali meni se čini kada se jedna grupa žena nađe na jednom mjestu da to jeste uvijek početak promjene. I ovaj film mi je to pokazao, ne samo ovaj film, životi žena oko mene, koliko je važno to djelovanje unutar jedne grupe i to jeste to mjesto na kojima se proizvodi solidarnost. Uz razne i podjele i unutar nas i razne pritiske koje imamo i od države i od sistema i od samog društva, ja volim da mislim da sve koje smo odabrale da živimo kao feminiskinje, to u jednom trenutku nije etiketa, nikad nije bila. Znači, bivanje feminiskinjom ipak donosi jedan ispunjen život koji nije uvijek najlakši. Ovo što je Milica rekla, godine aktivizma pokazuju da su 3 koraka naprijed, 10 pozadi, to su stalni lomovi. I moja saradnica Milica Batričić jednom je rekla svaki dan krizni štab. Ali ja mislim da taj život zaista jedini ima smisla i zato mislim da je ovaj film toliko meni ovog jutra bio važan. Ja sam danas na konferenciji gdje su žene iz Centralne Azije, iz regiona i ja moram da vam kažem, univerzalni su problemi. I kada su se te grupe miješale, ja sam sjedila sa ženom iz Mongolije, nema velike razlike u tom trenutku, ali čini mi se da nam je feministički pogled u budućnost, u tu žensku budućnost isti i sa te strane ja ovaj dan završavam mirna. Je li vi mislite tako posle gledanja filma? Mislim, svakako, kako da kažem, neki problemi jesu isti, ali je za nešto se teže izboriti možda u nekim zemljama, u bliskoistočnim zemljama. Svakako se ne mogu pohvaliti položajem žena i makoliko se kako kraljica ranije borila, mi sve što saznajemo, a sad malo se dotaknemo, imamo još toliko vremena u medijskog prostora, evo, na primjer, i kroz njen primjer, znamo samo da je lepa. I toliko o tome. Da. Meni je zanimljivo sada to što je Jelena rekla, stvarno u tom nekom ženskom aktivizmu ti napreci idu nekim koračićima i onda prosto dolazi do tog pada entuzijazma, jer kao ulažeš sebe, ulažeš grupa cijela, ulaže sebe u to nešto i onda se pojavi ovakva situacija, neko kaže da će da osporava zakon o rodnoj ravnopravnosti. To prosto utiče na sve nas u smislu pada energije i svega toga, ali uz ovakve priče i uz upravo ove letnje ženska i zimska ženska druženja koje organizuje BFM na kojima smo bili, u stvari pokazuje koliko kad se makneš od cijelog tog obrasca, od tog obrasca patrijarhalnog koji nam je nametnuo da budemo jedna drugoj neprijateljice upravo sa tim ciljem da nas odmakne od spajanja. Kad se odmakneš od toga i kad sedne nas 100 je bilo na jednom mestu i gledamo jedna drugu i razgovaramo otvorene jedna drugoj, tu se vidi da može da se napravi sve. Da prosto stvarno može da se napravi sve. I zbog toga mislim da je važno da se umnožimo na tim skupovima. Jer ja u tom momentu dok sedim tamo, ja razmišljam, Bože, zašto sve žene iz mog okruženja nisu danas ovde s nama? Zašto moja majka nije ovde sa mnom? Zašto moja komšinica nije ovde sa mnom? Jer želim da budu tu, da osete tu energiju i tu iskrenost i to zajedništvo koje mi u tom momentu stvarno imamo. Dobro, ali još ima, sad ne bih da završim negativno ovu emisiju, ali meni je bilo poražavajuće kad ste mi rekli da na ovoj nekoj IT konferenciji na kojoj ste bili ili skupu, ne znam tačno šta je bilo, ispravite me, zapravo nema žena. Ima žena, ali su žene u jako malom broju, ali to mora da se promeni. Nužno mora da se promeni. Zato što ja smatram da ovaj svet na ovaj način ne samo u Srbiji, nego globalno društvo ne može da opstane ako nastavi da se ponaša na isti način. I to je jednostavno neodrživo. Problemi koji nas, spominjali ste klimatske promjene, u Srbiji su opet žene na prvoj liniji borbe za klimatske promjene, pa ako pričamo sada i o raznim muškim poslovima, zemljogradenjom, recimo se bave žene, permakulturom,
se kod nas bave žene. Uvođenjem svih tih novih koncepata, regenerativnom poljoprivredom i tako. Tu su sve žene unose te promene. Tako da problemi sa kojima se suočavamo ne dozvoljavaju da mi ostanemo u starim obrascima. I to jednostavno mora da se promeni. Ja stvarno suštinski verujem u žensku solidarnost i verujem u žensko organizovanje i verujem da mora da se desi stvarno ta promena i da se izađe iz postojećih obrazaca, jer ne uništavaju samo žene, uništavaju čovečanstvo i uništavaju planetu. I onda je to, a planetu B još uvek nemamo, tako da nema drugog puta, ja bih rekla. I da taj napor koji se ulaže postane vidljiv, tako? I sav posao koji žene obavljaju. To je takođe jedno pitanje, možda i za neku od sledećih emisija, i taj medijski prostor koji je potpuno zagađen, a kada se priča o ženama zaista. Ja sam se dosta bavila medijima i ženama i onda uvijek je bilo zanimljivije u stvari mapirati koji su to glasovi koji su odsutni iz medijskog sadržaja, jer tu vam se pravi opresivni, tu vam je potvrda opresivnog sistema moći. Zašto su neke žene vidljive, a neke manje. Meni se čini da i tu dolazi do promjene. Mlade žene govore o feminizmu, razne žene su sad prisutne u medijima. Ja se samo bojim jedne vrste instrumentalizacije koja se dešava, ali pratit ćemo pa ćemo vidjeti u kom pravcu će ići. Znači moramo ponovo da se vidimo. Da. Moramo. Hvala vam u svakom slučaju što ste bile gošći u ovoj emisiji. Feminizam, da zaključimo tom rečenicom, feminizam nije u tome da žene budu jake. One su već jake, suština je u tome na koji način sve doživljava tu snagu. Ovo je rekla australijska književnica G.T. Anderson, pa da razmislimo malo o tome, bar do sledeće emisije. Do tada ostanite uz Insider televiziju.